ngo baganire ijambo ryawe bari hano. Tugiye kumva tuganirira kandi ngo aganire ibyo wamuganirije, kandi ngo riba amagambo nk'ay'abandi bose. Ni ijambo rigomba kugira imbaraga ryo guhindura ubuzima kuri buri muntu wese, agahinduka akumva ko hari icyaremwe mwo kandi umuremeye, ntaba ari we aba ari wowe Mana. Abari hano bose bumva Imana, bareke kumva abantu. Abari hano bose bakunda Imana, kuko niyo yonyine ifite urukundo rwo gukundwa kandi ikadukundisha n'abandi bantu. Urakoze rero, reka ijambo ryawe rigira imbaraga kandi rimere mu mitima yacu, tunarisarure tunarirye, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Kubitira Imana amashi. Hongere dukubitira Imana amashi. Ari ngize ngo nsabe bari abantu bicaye iriya, nimba bitabagoye mu mutima, murebe ukuntu mwigira hano hafi n'abariya, mwegere bagenzi banyu. Nimba kwegerana n'abandi bitazabigira ico bibahungabanyaho mubikore, kandi nimba bibabuza kumva Imana mugumaho. Hari ikintu maze iminsi nibaza mu ikanisa, umuntu wese azana amatwi n'umutima n'ubwenge mwumve. Imana inshoboza ibyo yanshizemo n'ibyo nagumye kumva, Imana inshoboze kubivuga uko yabimpaye. Noneho nkibaza, ese iyo umuntu avuye imuhira agasohoka ngo agiye mu ikanisa, abaje gukora iki? Niki kiba kimuzanye? Noneho maze iminsi mvira nkabatsi, aba bene wacu, aba bakongo, aba banyamurenge navukiyemo, dusangiye amaraso, dusangiye uruhu, dusangiye izina, dusangiye umubatizo, dusangiye Imana, dusangiye Yesu, dusangiye umwuka wera, dusangiye igihugu, dusangiye ubuhunzi. Ukubaza ibyo tubamo, ko muzabuza mu ikanisa twavuga ngo mukoma amashini, timuyakome, muba mwazanywe n'iki? Mwo kumva Bibiliya mutumvishije ikinyamurenge kivuga ngo mukoma amashyi, ko Bibiliya igoye kwiza yumvwa n'abanyamwuka. Mutumvishije ano magambo mvuze asanzwe kuvuga ngo muhaguruke, wewe abandi bagahaguruka ntuhaguruke, tiwo kumva Bibiliya ndakurahiye. Ameza ntiyo kugera mu mutima, tibishoboka. Uzayarya nk'uhawe urya umutsima wa gatimbo wo mu Minembwe cyangwa wo mu Bibogobogo. Kandi muriho hano sangunda kubibona abashumba cyangwa yakavuga ngo duhaguruka, ukabona igice kimwe kirahagurutse, none ukabona abandi ukabaze ni ba Shabab baje gutera amateraniro, ni Boko Haram, ni babandi bisha abana afunze ejo bundi Bugande. N'abantu bateye gute bagira amatwi ariko batazabumva ibyo mu ikanisa. Garuka papa, banza ufunge Bibiliya wumva. Yego ibyo ntimuzamubibona. Maze iminsi nirigwana narabivuze, avuga ati tidushobora kuba tuba mu ikanisa ariko tutaza tumenya intego z'icatuzanye. Umuntu yahekisakoje akaja muri matiriyo, akaja muri protector, ukamuzigumisha mu isakoshi aho bayishuri ngo bamenye ko ufite protector, niba mara bakubwira ngo kura protector mu mufungo tuzikugurira. Cyangwa uzugenda ugahata bagakora ati niaje bro uko salamu, unaona hii simu yako niko na nani hapa, unajua hapa tunaona imepasuka, naweza kuwekea, ukamuhata akarua ati alafu hii inaweza kutengeneza, unajua unaweza toa hii cover unaweka ingine alafu inakuwa smart. Atifanya tuone urumva utaba wamuhasa, akaruha kemera ukaruhuka bikora umunyakenya, ukamurya ifaranga ugataha umerewe neza, nawe wazi ku telefone ibaye. Kandi nyine mu yandi magambo hari agace kamwe ukubibaye. None mbabazi ibi by'Imana muzamubwira ngo Imana izamihanukize kuko kwa inshuti yanjye hano
Rugabire cyangwa Claude cyangwa Bagaza yamiza yamishiki kugurumbanye gufate ikwegeranye nk'abapolisi. N'abapolisi baza bafata bakicwa ngumi. Kuri ya polisi yabereyeho abantu bakicwa ngumi. Iyo aba mu gihugu hariho abantu bose bumva. Polisi ntiyogiye mu muhanda. Umuntu nukuza amenya ngo hano iyo bahageze barahagarara bamaguru bagatambuka. Ariko kubera ko haba bakicwa ngumi batazabubaha feruje. Nico gituma polisi zija mu muhanda. Ni kanisa ariko giho hanga kwa ba Yesu se. Ariko ndagira ngo mbabwire. Mugende murebe neza mutazasanga muba mu bintu mutazi. Hari ugutakaza umwana. Hari imburamuko. Hari ukwica nabi igihe. Ni umugore kubabayeho abana n'umugabo nabi ariko akazana akavuza ipendo cyangwa agafata mikoro akaririmba uko ni ugutakaza umwana. Banza ugende wige kubana n'umugabo neza numara ubone kuririmba kubera yuko ibikogwa dukora ariko umutima ucafuye. Yego n'imfabusha kibigira akamaro kibigira ikimazi ntaho bizabije ntaho bizabije. Ifaranga zitobotse tiziza zikora muri banki siko yeme aho umutima ucafuye Imana ntizi waki ketse umutima ugira gute uciye bugufi kandi bizo bitubamwe muri bene wacu abana na nyoko bukwe nabi ariko wazana ukavuza ipendo. Iryo pendo ndirigira ikimazi ku Mana ni iryahamwe kanisa ariko iriya kwa ba Yesu ntibarize. Abandi bantu babanye nabo nabi muri famiye mugakorera ikanisa ariko ntimukorera amafamiye. Hano mu ikanisa barabaza ariko iriya staff yo kwa ba Yesu tibaza. Naba challenges. Haleluya nyinshi hano mu ikanisa zizwi n'abapasteri no mu kiyumbi ariko ukaziherekesha ibindi bintu ino hanze mubano mubi. Ziriya haleluya zirazwi hano mu bapasteri namwe kanisa ariko iriya kwa ba Yesu tibazizi. Tibaza bakubara nk'umuntu wahamagawe muri za haleluya. Yego mwikirize yego. Mbere yuko dukora ibyo tuza tubanza twigenzura twisuzume. Niba ufitanye umubano mubi n'umugabo nubwo yoba ari gito wige kumubanira neza. Bibiliya iravangwa nubwo badusebya ngo nk'abakora nabi ngo ariko tugire gute myiza ngo bazahimba. Kuri abantu benshi kuri agafano kabo n'abandi nuko umuntu aza kugira nawe ugashaka kumurefreta ugashaka kwisobanura ugashaka kumusubiriza kibza kubwiye ariko umuntu akubwiye nabi ukamusubiza mu rukundo kuri uburangije nabi yose. Sinzi gitumye mvuze ayo magambo ariko nushaka nosorezaho ariko ugenzure. Umupolisi umupasteri kuja kuzana polisi ngwize kumfata ngo imfunge ndi umuyobokewe uko nugutakaza umwanya. Uwo mupasteri ntazwi arazwi hano nk'umushumba wacu ariko iriya kwa ba Yesu tibamuzi n'abaforoderi. Abakorari baririmba hano ariko mwamara mukagira abandi bantu bo mwibangiriye muri abaforoderi mwaciye inzira yapanye niba babona ku mupaka bazobafunga. Kurya nubwo umuntu abaciye kando ya mupaka ukibwira ko ngo wagiye iyo bagufashe baba bagufashe nye baza bagufunga siko baga. Turabafite abavuga butumwa abaforoderi abapasteri b'abaforoderi abakecuru b'abaforoderi ibitinyuke by'abaforoderi abagabo b'abaforoderi abakorari b'abaforoderi. Muzasanga mumaze imyaka mu makanisa Gospel Church, Hope Church, Harvest Church, na Grace Tabernacle ifite n'akazina keza aho Kanani Church aho ni riheri Ririze Horebu Mahanayimu
Foursquare, Calvary, IUPCA, ayo yose muzosanga ibyo tubibamwe, ariko iriya kwa ba Yesu batabizi. Muzi impamvu? Ni ibinyuranye n'ibituba mu mutima. Nimba papa mudogo ushobora kumubera umuyoboro ukaja kuzana abantu kwa chifu ngo bamfunge, papa mudogo tubanza tureke iby'ubushumba, umwana wa mukuru wawe njewe ukanzanira abapurusi ngo bamfunge kubera ibyo tutahujijeho nabo. Kurabona iriya kwa ba Yesu iyo bicaye kuko mwicaye hano staff y'ijuru, Yesu n'abamarayika n'ibizima baza batekereza gute? Baza bavuga ngo twarahamagawe ko turamukorera, cyangwa tuza dufite inyungu z'amazi, utu ducupa tw'amazi n'igihumbi na 150 kanye Rugabe. Muzamubona ibintu abantu tuza tugira ni Yesu tuza dufawa. Muzamubona ko bagiye kunyaga Yesu mukavuga ngo mumugwanirire, ni karya sanduku ry'isezerano se, cyangwa ni nka 150 tuza dufumwa akabona umwe amuriye 50 unda muriye so. Mushe ukuzubona ipepa nari bamwikanisa, ni Yesu tuza dufa n'ingene Yesu akwiriye buri umuntu. Yesu akwiriye abafure, Yesu akwiriye ababembe, Yesu akwiriye abashe, Yesu akwiriye abavira, Yesu akwiriye abanyamurenge, Yesu akwiriye abanyarwanda, Yesu akwiriye abazungu, Yesu akwiriye abashinwa, Yesu akwiriye abanyakenya, Yesu akwiriye. None iyo tuhaye dufa Imana iba ari ntoya yo kugira ngo tuyife. Sinzi ibi bintu impamvu mbivuze. Garuka uriya mugabo uri inyuma, banza ureke telefone papa nawe wumve bi ufashwe mu mwuka. Ibisimbi kubwiye kurwanga, bikubwiye kubw'urukundo. Bavandi abayumbe dusangiye ikiyumba n'abakorari mufite ama ministeri muza muba muri zitanu, mwebwe mugira n'imbaraga, mugende mugenzu ibintu tubamo. Uzusanga umuntu agirira undi agatsiko, umuntu ashinja uwundi ukamugurisha mu kanwa. Mugende mubirebe muzosanga tuba mu bintu bitari Imana ariko byenda gusa n'Imana. Tuzaba tuba mu makanisa atari amakanisa ariko byenda gusa n'amakanisa. Tuzaba tuba mu gishumba ariko kidasa n'igipastori ariko cyenda gusa naco ariko kitari. Tuzaba tuba mu bitaramo atari ibitaramo ariko byenda gusa nabyo. Tuzaba tuba mu gisirimba kitari igisirimba ariko cyenda gusa n'iki n'igisirimba. Amen. 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 Sinzi impamvu itumye mvuga ariko nuko tureba twese. Ndashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo kubiduhuje ku mpamvu zayo, kandi ndashimira ko nanje Yesu yangezemo. Hari akaririmbo kaza kavuga ngo nukuriya ngo asigaye abana ngo gira gute nukuri nimba hari ugifite ucafuye ayihegire. Ndashima naje ko ndi mubo Yesu yogeje. Muririmbyi yaravuze ngo twogejwe na Yesu, twatunganyijwe ngo n'amaraso ye. Ndashimira Imana. Nari umuntu ugoye uriya wacu mushenge waranze, twabona ko ndi nka muto ariko ngo nari ngoye abantu banzi nko mu bwana bwanje, ariko nanje nibonyeho maze guca ubwenge, nari kicwa ngumu. Ariko ndashimira Yesu wanshoboye akanyegeranya polisi zitaje ngo zimfate, naje nkaba mufite ngashobozwa naje kumubwira abandi. Amen. Icyakoze sino kubigira binini muri twe, n'ubuzima tubabwira bwacu bwari bubi ariko Yesu yabugeze mwarabuhindura. Amen. Amen. Turashima rero ku bwanyu, abantu bakomeje kugira nk'intege nke z'igitaramo ariko mwebwe mugifite imbaraga zacu, mwikomera amashi.
tuba tuguma kuja mu mahanga, ko turagenda igitaramo kigenda kigabanuka, ko abasaza bagikundaga, ko abakecuru bagikundaga, ko biragenda bishira. Bapfakaza uko bakundaga igitaramo, ko biragenda bishira. Uko hano hanze hari bagenzi bacu b'abayumba, kandi uko kino gitaramo ni icabo, ni rusange, ariko ba nyiracu abantu bakiremye ni abayumbe bakiremye. Ariko uko nimusohoka murahura nabo. Noneho je nkibaze turi babayumbe bo mu biterane, ngo igihe Kayori izogira amakutano niho uzubabona, igihe Umoja izogira amakutano niho uzubabona, igihe amatora azaba niho uzubona abayumbe. Turi abayumbe bo mu matora wa Rugabi batarabo mu gitaramo. Murebe neza mutazosanga dusigaranye za matiriyo ariko tutakigira igitaramo, kandi biragatsindwa. Ahubwo matiriyo twoba abanyantegeke kuri matiriyo, ariko mu buryo bw'igitaramo tukaba abanyembaraga, kuko ivy'umubiri bizashira, gucuruza matiriyo bizashira, protector zizashira, kawoshi zizashira, abakire bazoshira, ariko ikitazashira nagakiza mu muntu, n'Imana mu muntu kizashira. Amen. YouTube izashira, kamera zizashira, ibitaramo bizashira, ikorasi zizashira, kwizera kuzashira, ariko ikitazashira ni Imana muri twe. Haya makuru yo kuguma kubwira abantu ngo mwizere ibi bizoshira, ariko icyo twakiriye muri twe kizaguma hiteka. Amen. Bagira ngo mbakangurire rero, nubwo abasaza n'abakecuru benshi n'abasore benshi n'abadamu benshi, ntimwamona zino ntebe, ntimuzi ko kabiri twageza dutaramira muri Grace Tabernacle tukuzura, kandi hataje n'abashitsi. Ariko ugenzuye zavuye muri Grace Tabernacle bija muri ni hehe hano hiri, none bivuye Rehoboth bije hano. Ko ndibaze ni impamvu zawe Mana iki gitaramo kugenda cimuka niki, ko biragana mu gushira kwacu, ko biragana mu kwaguka, bindimo nabyo simba nta gisubizo mbifitiye, ariko ndi mu kuvyibaza. Ese aba bantigabanuka ibo uku nuko bishobora, aba bataza nuguhishurirwa kwa cyane, hari kindi bavumbuye mu kutaza tuzabakurikire. Izo zose ntawomenya, ariko mujihazari sana, siko yeme buri umuntu yirebe uko agenda nuko agenza, tutazosanga dusigaye mu bintu tutakigira ikintu. Ndashimira bashiki banje hariya bambwiye ngo baramperekeza nija gusoza Imana inshoboze turirimbana indirimbo yuko mwaje ari abakobwa sabe muri ntware, ako sinika mbapokeze kwanza. None mwebwe abana baje basize basena bana ngaye mwakira umwe 50 amwe soda indi 50 ninke yaheme ngaye nimubongereza ibe nyinshi, hari ikibazo oya uzigaye ashireho igihu senta giseke cituro ku Yesu yoja kuza ubu nyine. Theogene yagiye gutega abantu i Bugande, afite kugaruka ngo agere mu nzira Simba Kochi kiriya kibisi cyayo kiramugonga, yagiye mu ijuru ubu nyine byararangiye. Tuzoza dukurikirana Theogene ibyo yavuze, ariko Theogene yaragiye kuniyenda ntawomenya nanje ukumwoza musigara muteke mukurikirana udufraze twanje, hari uwo menya se. Rero ndabashimiye ba mama, sigaranye umwanya muto, ariko yesa ibi ukunibi mvuze ni muzumva si bitoya kweli.
turashima Imana rero kutwizera ubuyobozi bw'ikiyumbe mukaduha uno mwanya, nubwo tutoganira birebire, no kubaha ukaza ukitaba ubutumire, nubwo nabwo ni ubutumwa. Rero Imana ibaha umugisha. Twari i Rwanda nk'uko yabivuze, ndashimira perezida badusizeyo, ariko natwe twaraje. Imana ishimwe yabarinze natwe ikaturinda, n'abakiriyo nabo Imana ko ndabona ko izobahurutsa. Bamwe n'ejo asante. Uyu wacu perezida ni umuntu w'Imana. Kweli ndagushimiye wa perezida imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Tazoja kuja mu ijuru ntabivuze. Kubera ko nabonye agira umwete ku bantu ayoboye. Yazaguma kugenda baza abantu, yewe kumaze nk'iminsi nka Mikeya uzataha ryari. Nuko kuriya buriya ni ubuhahara bw'akazi ka Yesu. Imana iguha umugisha. Kadusome ijambo Yohana, mvuge utuntu duke gira nsoze, nsigaranye iminota itari myinshi, ariko kera iyo uhayibona abantu bacecetse kuriya baba bakozwe ku mutima. Ariko nubona abantu twasaze ko turi kurya ntibazabumva, haki ndabarahiriye iyi ruyenge yo kwiruka ntibazabumva, baza baja muri kiguruguru c'urukuri n'ivyatsi, cya kiguruguru c'ivyatsi n'urukuri ntibumva. Ariko iyo bayibona abantu bacecetse bakazamera nk'abasinziriye, nk'abahunamye, kurya baba bahaye bumva, baba bakozweho mu mutima. Ayo makuru muzayamenye. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 15:1 kugeza kuri 7. Umuntu uzi gusoma adufasha dusomere buke itumara tuze gusiga umwanya perezida agire. Ndashima ku bwa Nyazuba. Se Nyazuba ni umukristo kuriye, wabo yagiye mu ijuru arasigara mugabo, ariko Nyazuba nzambona akiri nk'umugore ukomeye. Nyazuba ubona ugifite nk'amawazo yo gusubira inyuma. Hari ikintu cyo bakikigukanga muri isi. Nyazuba azi ibyiza, azi ibibi, azi ubukire, azi ubukene, byose arabizi. Uku warahekeje mu Mana no kwisi, ibintu byose urabizi. Nta muntu wo gukanga, nta muntu wo guhenda, nta muntu wo gushuka, nta wo kuzanira amawuwa ngo yiti no tibishoboka, nta nuwozana amagande ngo yita amanyakenya. Ibyo urabizi. Ahasigaye ukomerere mu mwana. Sinzi gituma mvuze ibyo, ariko uko nazo hari impamvu. Yohana 15:1 kugeza kuri 7. Usome mu izina rya Yesu. Ndumuza y'ukuri. Uyu ni Yesu wazo ubwira abanafunzi ibi tumwe. Yarageze mu gihe cye cyanyuma, aha yabona nyine kwi wakati haye yo kumugambanira ihaye yegereza. Arabasezera, arabicaza nka papa mudogo agiye nko kudusezera mu ifamiye twe n'abakanyambo. Wayibona kugeze mu zabukuru ni nk'uwo mufano. Ubwiriwe amahirwe ngo abasaza kuriya ngo baza bamenya ko bagiye gupfa. Kuriya twabasore ngo nkacana, ariko ba papa mudogo na ba mama mudogo ngo iyo bageze wakati nimba ukubera ubukure ngo baza bavyumva mu bitekerezo. Timuza mubona abasaza bimuhira ko bavuga ngo muzompambaha ndetse ngi kiriya kimasa akamba ngo bagende bagure n'amahuzo habo mumva muze. Ariko twabasore ni bakeya nke tugafunura nyine roho mutagatifu akakubwira. Ariko bano bazehibo bagira ubwenge buzabu nimba uko, ariko nubwo ba Yesu umusaza w'umunebwe se yohishurirwa ko agiye gupfa. Ayiwe Yesu asubwira abana funzi iminsi bamaranye bagendanye, ababwira no magambo. Ndumuzabibu w'ukuri. Arababwira ngo jewe Yesu ngo nije muzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawuhingira, kandi papa ari we Mana niwe uzubagarira uno muzabibu. Ishami ryose ryo muri je mwebwe mwantumwa mubana nanje ritera imbuto arikuraho. Nimutera imbuto iryera imbuto ryose bazabakura, ariko ngo iryera imbuto ryose aryaganyaho amahaga yaryo. azari ryarya
azaryagaganyaho amahage, azaritunganya, azaryitaho, azarirebera ngo rirusheho kwera imbuto. kugira ngo rirusheho kwera imbuto. Ba nyina wa Kanyambo Mamudogo hariya na bamushenga abagami bonse n'uyu mukecuru wambaye amarinete bagihinga iriya ruguru, mwebwe ntimwozumva iriya ruguru mu Minembwe no mu Bibogobogo. Iyo umuntu afite imyaka ibigori, iyo bimeze neza biza bigutera ubwuzu bwo kugira gute, bwo kuja kubibagarira. Ndetse nk'abantu b'abahinzi cyane babizi, ntibaza bakoresha umupanga, baza bakoresha isuka, ukazawuhira ibigori biza bikuruhaye ubireba. Ariko ibigori bitameze neza bwanyangaye wowe twitaho. Umuntu utameze neza Yesu ntaza mwaganyaho iki. Ariko ngo iyo tumurimwo neza azaguma ngo akaza duhungura, we akavuga papa ni wowe mwana wa, akaza guhanagura aho. none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Bamaze kwezwa n'ijambo data yababwiye, nimugume muri nje, ahasigaye mumugumemwo, nanjye ngume muri mwe. nawe gume muri mwe, kuko ishami ritabasha kwera imbuto, kubera yuko umukristo wese adashobora kwera imbuto ubwaryo ritagomye umuzabibu. abakorari ntibobasha kwera imbuto, abayumbe ntibokwera imbuto, abapasiteri ntibokwera imbuto, abakecuru ntibokwera imbuto, habe n'abazere ntibokwera imbuto ngo batagize gute. niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nje. nimutaguma muri we timushobora kwera imbuto, timwobibasha, timwobishoboza. ninje muzabibu, Njewe Yesu ndi umuzabibu, namwe muri amashami. mwebwe muri amashami. uguma muri nje, uguma muri nje, nanjye nkaguma muri we, nanje nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi. uwo ni uza wera imbuto kandi zigize gute nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamufite. tubasha gukora tutamufite. umuntu utaguma muri nje, Umuntu nataguma muri Yesu ajugunywa hanze, ajugunywa hanze k'ishami ryumye, k'ishami ryumye, maze nyuma yo bakaritoranya bakayajugunya mu muriro agashya. ngahe nawe ibaze igiti cumye mu muriro. Imana ibaho umugisha. Amen. Mvuge iminota itarenze 10. noneho uyu ni Yesu. Kambabwire kuguma muri Yesu. Ubundi kuguma ni ukutava ahantu. Ni ukutava ahantu, ni ukudashingukaho uri. Ubu Kanyambo hano yicaye avuye nyine ubwo ntaba kihari, siko? Bibiliya yavuze ngo mugume muri nje, ngo naje ngire gute, ngo ngume muri mwe. Ngo kubera yuko iyo umuntu atangumyeho ngo ntashobora kugira gute, ngo kwera imbuto. Kubera yuko ngo ubwanyu mwebwe ngo mutashobozwa ngo kwera imbuto mutagize gute, mutangumyeho. Yesu abwira abana afunzi be intumwa, arazibwira ngo nubwo mpaye ngenda, nubwo ntakiri kumwe nawe, mugume muri nje, naje ngume muri mwe. Nubwo tutazaba tukiri kumwe, muzakomeza kwera imbuto. Ariko nimutangumaho, nimutangumamo, mwebwe ubwanyu ngo ntimushoboye kwera iki, imbuto. Kuguma ni nka stabilite. Se stabilite ni iki? Ni ugushikama. Iyo umuntu ashikamye ntaco munyeganyeza, abatuje. Abatuje twabona kano gatuti ubu karashikamye, ntaco kagusha kuko karafashe neza, kagumye cyangwe aya mawuwa uku neza, aya mawuwa agumyemo. Uru ni urugero rwiza. Uyu ni Yesu, aya ni amashami. Nuko Yesu yazabwira abana afunze, arababwira ngo mwabana afunze mwe mwantumwa, jewe ndi umuzabibu, ariko data ngo niwe nyirawo, niwe uzutunganya. Mwebwe muri amashami, ariko umva ijambo mbasigiye, mungumemo. Nimuguma muri nje muzera imbuto kandi nyinshi, ariko nimutangumamo timushobora, kandi amaherezo
muzafatwa mujugunywe hehe mu muriro. Ndashoje babwira ngo ntabwo twe abakristo tuza twera imbuto. Hoya, buriya ntabwo amavoka ariyo yera amavoka. Avoka, igiti cya avoka nicyo kizacera amavoka. Abakristo ntituza twera imbuto. Yesu uba muri twebwe niwe uza wera imbuto. Se birumvikanye? Iyo ubona umuntu akubwiye nabi waruteze ko akubwira neza, buriya naho ateye. Yego aho umuntu ateye aza yera ibisanaho. Aho umuntu ateye yera ibisanaho. Tuwabona ino meza, iyi meza ndi muhamuyibona, ntimwabona ko yabaye umweru, kandi mu buzima busanzwe ino meza si umweru. Dore nguyu umubiri w'ino meza. Iyo twambaye Yesu, iyo turi muri Yesu, twe ntitubaho, habaho Yesu. Twebwe turi hano, uyu ni Yesu. Iyi meza kuko murayibona uretse hariya hasi hano hejuru, ni ubuzima bwacu twebwe abakristo. Ariko impamvu haboneka batwebwe nuko tutamurimo neza. Nubona umuntu aragututse ntukababare, naho ateye umuntu yera bivanye. None umwembe wo kwera amavoka, hari ubwo mwari mwabibona bakejo mushe mu rusenda wigeze ubona imyembe yera ibitoki? Iriya ruguru wacu twabaye ibitoki byeze amacungu. Igitoki ugiteye kigakura cyagera igihe cyo kwana kikana amacungu, mwokireka kigaturaho, kuko ni ibitangaza biba bibaye uvuze ngo ni ishano ribaye, ntawomenya ibizokurikiraho. Ariko igitoki ceze ibitoki kiba ceze ico kirico. Ngaragaje urukundo si igitangaza, ahubwo kutarugaragaza nico gitangaza, kubera ko Yesu ni urukundo. Ngaragaje neza si igitangaza, Yesu ni neza. Ngaragaje amahoro si igitangaza, ahubwo utagaragaje ayo mahoro nico gitangaza. Amen. Dore gikinyuranyo sasa, ikinyuranyo nibijya navuze ko tuvuga ngo dukorera Yesu, ko ari we waduhamagaye. None ibibindi bidasa nawe tubikura niko papa mudogo. Uyu ni papa mudogo, ni murumuna wa papa. Iwe ukumfita amaraso yiwe hari agasinga kiwe kandiho. Wonzanira abapolisi utometse kuri Yesu. Iki kintu ndi mu kwikigeraho nkabati n'ukuri dufite amakarisa atakibamwo Yesu. Ndabarahiriye n'ukuri kw'Imana. Iriya ko ba Yesu nuko nyine ndagutangara kuhaba tuzohagera timuzomenya ko barunaka basigaye. Ariko abagore benshi n'abagabo benshi n'imisaraba myinshi tizigera iriya ko ba Yesu. Izosigara kubera aho yari iteye si kuri we. Nta muntu uzuzanira undi polisi atari MP. Tidukoreraga MP cacama camubuto, dukorera Yesu. Iyo abantu bakorera ibimina nibo baza bafungana, kuko muri mu nyungu, muri business, muri abanyenyungu. Ariko muri Yesu nta nyungu. Muri Yesu ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni mu mahoro. Bavandi, tituza twera imbuto. Yesu uri muri twe yoza wera imbuto. Cyakoze nitwera ibinyuranye n'ibyo izoba bigaragaje aho duteye. Ariko umuntu uteye kuri Yesu taza yera urwango, wosuwe. Umuntu uteye kuri Yesu ntagira amacakubiri. Umuntu uteye kuri Yesu taza gambanira. Umuntu uteye kuri Yesu baransekeje ejo bundi niho nsoreje, ariko sino kunsetsa narababaye ngo bene wacu b'abakongo ngo bafite abana iriya mu ntara. Navugatse gute? Ataba abantu bari mu kujayo nyine nko mu kazi, bari mu gushika bakagira ingo. Aba bakorari baza baririmba tugafashwa.
n'aba bantu baza batera za haleluya, n'aba badiyakoni baza baduheza ameza, niboga baza bajiriya mu ntara, n'aba bayumbe baza bakoresha ibiterane. Dufite ukwabishwa b'abanyagikuyu n'abajaruwo n'abamasayi. Ntimuseke, si urwenya nenda kubatera, ariko ni ikinyuranyo n'icyo twizeye. Genza nibaza, nanje nigeze kuja mu Mombasa, havuga ati se iyi nzira izishoboka gute kuba dufite Yesu? Ese abayatuvuyemo utwereka, utadushoboza kutwereka ibibi akatureka tukabijamo? Mugenzure mutazosanga mudateye ku utari Yesu. Cyakoze ushobora kuba muteye ku muntu mwita Yesu ariko atariwe. Mugenzure, mwaba mumaze iminsi mwaravuye mu Ibogobogo no mu Minembwe n'iriya ku Ndondo no muco hagati, kandi imyaka barakubatije muri Gwiko, uruzi ruhaye rutemba runini, ariko udateye kuri Yesu. Kuko Bibiliya yavuze ngo uteye kuri we ngo ashoboye kwera iki? Imbuto, ngo kandi nyinshi. Kandi imbuto za Yesu si izindi, ni urukundo, ni amahoro, ni ubugwaneza, ni ukwihangana, ni imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, ni ingeso nziza, ni amahoro, ni ukwizera, ni uguca bugufi. Ngibyo nimba ibyo tutabifite, uwo duteyeho si Yesu. Cyakoze arasa nawe. Mwakira ijambo.